بسم اللہ الرحمن الرحیم. یتھ زمانس مز ونکس یتھ زمانس متعلق فرمائک پیشن گوئی فکیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم. اے میانیو صاحب صاحبو تہند حال کیا تم سات یم سات تہند نوجوان نافرمان گژھن خدایا نجات وچھن یم امت کس نوجوان سے کت بن نافرمان. مرد اشد آہ کن ثومبن عجیب غریب مس آہ تھوان لباس آہ سیود کہین نماز آہ پڑھان کہین راتس آسان یمن فلمن ست پب جی ست ست نوجوان آسان چرسس ست نشس ست نہ خدا امس یاد نہ نبی امس یاد نہ آخرت یاد نہ جنتش فکر نہ جہنمش فکر گومت فسق فتیانکم وطغى نساؤکم. یل تہذ خواتین تو مستورات سرکش ون خدایا نجات سرکشی کرن تم راتس تم ڈانس کران مز راتن مز نچان نماز پڑھان کی کران لباس آسان نیم برہن آسان خوف آسن تمن قبر ہند عذاب کن کھوچان فرموک توے آس پروردگار بلائی سوزان خدایا نجات آسمانی بلائی آسان نئی نئی داد نیرن نئی یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے حیائی گئی امتس مز نئی داد نیرن نئی. شوگر کس پتہ مے پتہ 50 ورین شوگر گو کیا بوزمت خدائے بچین شگرن رٹ آج أکس بچین یہ 6 رتن ہز کچن دپک أمس شوگر پتہ تمس پتہ دوا دپ 16 شتن کچن نٹ ورس مے پتہ وود مے تمو تہ وود سن سانو گناہ ولن سن شر معصوم تہ ولن یہ اصلی بڑن عذاب. تمہ خاندار تہ ست دپن مے چھنہ یتھ نڑ حس کہین دپ یہ مے نڑی ون یہ دپن مے للناون قہر وتھان ات نہ رات نہ کن دہ کن اڑ رٹمت کٹھو اڑین کمر دود اڑین کوٹھ دود اڑین باقی خدائے بچین کم کم داد. انسان چھ کن سزنی اما یہ کیا گو یہ گئی نافرمانی. یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کہ مستورات کت کٹ گھن بے دین سرکش گھن کان خوف روز یمن کہین. بی فرمو امتس متعلق تہ حرام ان وٹت انسان حلال پیتنس حرام پیتنس ان جمع کر دنیا بن مقصد زندگی یہ آس نا خیال کہ یہ چیز میانہ خاطر حرام رشوت رٹن ظلم کرن اپز ون یم سارے علامت فرمائک یم بالکل ایمانس خلاف یم ساری چیز. مومن سن زندگی گز مومنانہ زندگی. بی فرموک ظلم کت کٹ کرن أکس بیس ہمسایس کت کٹ ستائن غریبس کت کٹ والن مسل حکام کت کٹ کرن ظلم یم ساری چیز فرمائک. یم پیشن گوئی مگر پیشن گوئی نا ام موجوب کی پریت کھانا امتی سن ووٹ ات مز پیشن گوئی ام موجوب کہ پریت کھانا امتی کر ام نش بچنچ کوشش. یت کٹ خدا رچن سہلاب بول پیشن گوئی کران دپان اے رود پیو زیادہ سہلاب کھس یمن لکن سہلاب کھسان تم کران بچنچ کوشش. بنمس پورس مز اگر تمن سامان سہ کھڑا ہرمس پورس مز اڑ ژلان تم گھن پہ رشتہ دارن ہند گھن دور خدا رچن کن سات بلنچ پیشن گوئی کران اللہ تعالیٰ دین نجات. دپان کرو تت کیا بچائے پن پان انسان تت کر دے بہ دمس پورس پہ بیہم اکہ وری گئی رات تیت کریک تہ تہ آسو یاد بنل ہسا گھس سوری کشیر راتس آنگنس مز بہت کیا کرن خدا سندس خدا تعالیٰ دین نجات تنجی پکڑے. گو پیشن گوئی ام موجوب کرم تاکہ لوگ بچن پن پان کرن بچاونچ کوشش. رات موبائلس من میسیج آمت کہ خدائے بچین 3 لہر ہسا ہن امہ کووڈ اس لیے جمع غفیر مسا کرو کہین ماسک استعمال کرو ون سا یہ ون سا دپک کرو سا احتیاط کیا کرو یپر ون بالکل امیک کہین تت ون بہ گوس اوتر کس مسجد من نماز پڑھنے فجر نماز مے وچ تک اخ ہوتن سارے ماسکن واسکن دت کیا خبر اس ما رٹی کووڈ. چلو ٹھیک احتیاط گو ٹھیک. یل انسان ظاہری بیمار نش احتیاط کرن پن پان بچاون پیشن گوئی آئی مے موجوب کرنا. پیشن گوئی کرمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ میون امتی بچ شراب نش میون امتی بچ بر کامیو نش میری امتی مستورات یہ بچائے پن پان بر کامیو نش. دنیا کام کرن یم ساری ضرورت سمجھت کیا روٹی کپڑا و مکان سے ضرورت مگر یہ سمجھن پن مقصد زندگی کی
یہ دنیا من روزت آخرت تیاری کریں اگر آج آخرت تیاری کریں پتہ کر بڑھت کریا بہرحال فرموک اذا فسق فتیانکم یل تہند نوجوان سر تم گن فاسق و فاجر بنن تم وطغى نساؤکم زنان مٹ گژھن بے دین سرکش بنن تم یہ خوشک تہ کر تہ وچھتو مستوراتن نڑ کت چھ اس گئی مرد اس ہچن تان ہچو تہ بون نم قمیض اس نال چھ بند یوتان ہٹس تان یمن چھ ساری نڑ ہیرے اے ناز آز کپڑ یوت یمن کپڑ یوت اس کنا پان کپڑ سیت یمن چھ نماز تیون کی اگر یم گھر کوٹر مز نماز پڑھن کی یک نماز کیا جی ہچس تان گژھِ سورُے بند آسن اگر ہچہِ ہیوٚر اوس یِوان فراق یہ قمیض نماز گئی مکلے نماز کیا ضرورت چھ فیشن کریں آخر اس امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نا پکا تہذ شفاعت ضرورت کت کٹ گژھِ امتی پتہ یمن برونٹ کن کمہ بتھ گژھو أسۍ تمن نش تم فرمائن ژےٚ منٛگ چھو تھس بہٕ دنیاہس منٛز لُکھ ٲسۍ ژلان پتہٕ دیٖنہٕ نش نتہٕ آسہِ کائنات کیو ساروٕے لُکو کلمہٕ پوٚرمُت اگر أسۍ آسہو صحیح پننس دیٖنس پٮ۪ٹھ پکان صحاب صاحبن گو تعجب عرض کورک ان ذالک لکائن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کیا کہ سون نوجوان ہے کیا فاسق و فاجر بنت یہ بنیا نافرمان خدا سن تو نبی سن فرموک نام و اشد منو بالکل ام کو زیادہ سخت گژھِ تمو کور عرض ام کو زیادہ سخت کیا گژھِ تمن اس پنن نوجوان پیون یاد اس نا ہاوین تو باوین نوجوان تم تہ نوجوان تم کیا ساری ٲسۍ 17 وُہٕرۍ 14 وُہٕرۍ ٲسۍ نا 12 وُہٕرۍ ٲسۍ نا تم 17 وُہٕرۍ 18 وُہٕرۍ 20 وُہٕرۍ ٲسۍ نا تم اخ صاحب صاحب آو شکایت کرنی پنس نیچی سن شکایت شکایت کیا کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ سمجھے تو کیا سمجھاؤن امس کرتو نصیحت میں کرس نصیحت یہ مانن کہین میون موننی اونق عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائی فرموس عبداللہ یہ فرموس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم اخبر انک تقوم اللیل و تصوم النہار فرموس میں نش ووت شش اطلاع میں آو ون سہ راتس آسان نفل پڑھن کیا چھ آسان اور بیس روزدر روزان لگاتار نفل روز چھ تھون چھڑراونی چھ نا عرض کر نام یا رسول اللہ حضرت بالکل صحیح فرموس لا تفعل یہ کر کی میون اجازت چھ بلکہ قم و نم فرموس نندر تہ کر تہجد تہ پڑھ بہ کرے تہجدس پابندی شونگ تہجد تہ پڑھ مگر راتس مل سہر کی سم و افطر روزدر تہ روز مگر چھڑراون تہ آس فرموس بس پابندی چھ رتس من روز 3 دۄہن روزدر کٔژن 3 دۄہن روزدر بس امہ علاوہ چھنہٕ اجازت کی عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دۄہ چھم کم گژھان ات ہُررٲیتم کینٛژھا فرموس نیر 10 دۄہن روزِ روزدر عرض کرن بی ات ہُررٲیتم کینٛژھا واریاہ کم چھم گژھان فرموس نیر سومہِ داوود تھاو اکہ دۄہ روزِ روزدر اکہ دۄہ روزِ دُھلۍ کھا خواتین آس زیٖٹھ سجدٕ کران سبحان اللہ خاندار ٲسِکھ دپان دپان ٲسِکھ چیرے گو ون کچا نماز پڑھ ول پاک خاندار آسان نماز خاندارین پت کن نفل نیت کران تو پڑھان عجیب ماحول اس تلاوتس مز درود پاکس مز خدایس دیوانہ گٔمٕتۍ یپٲرۍ کِنۍ ٲسِکھ مُشکلات تہِ غربتُک مقابلہٕ اوس پیوان الگ کرُن کفارُک مقابلہٕ اوس پیوان الگ کرُن